twongeye kubasuhuza ku buryo bacu ba TV show turabasuhuje muhereye mwese twizere ko mumeze neza twitwashira Imana. Ni umwanya wacu wundi dusanzwe tubagezaho umunsi ku munsi amakuru yacu turaza kuyahera bake Kankenke, tuze kugaruka Rugezi, tuza Minembwe, tuzamuka Ndondo ya Bijombo ndetse tuzamuka Uvira, turangiriza Indondo ya Rurambo mu gace n'undi ka Rurambo, dusoreze i Bujumbura. Hano tuzo kuvuga amakuru yacu y'iki gitondo uko byifashe hirya no hino mu Mikenke. Uyu munsi hazuka imirwano ikomeye cyane, aho n'ubundi umwanzi yaje atera. Tubabwire ko umwanzi yaje ari mwinshi cyane kandi yaje afite imbaraga, ariko kugeza ubu ngubu amakuru tubashe kwakira no gukora amakuru meza. Tubabwire ko iminsi yashize mwabonye ko Mikenke habaye intambara ikomeye cyane mu biriya bice bya Mikenke, ariko umwanzi bamugirira nabi cyane, baramurasa cyane, aza guhunga ariko agenda nabi. Umwanzi yaje atera n'ubundi avuye mu duce twinshi twahera mu Mikenke, muri amembo menshi, ariko aza gutera mu Mikenke. Yaje azi ko n'ubundi ingabo zatwirwanaho hara mu Mikenke nta mbaraga zifite, baraza barabavogera, barabinjirana, abandi bababonye barabihorera. Ariko n'ubundi iryo joro hari abashitsi baturutse impande n'impande ba intare za Sarambwe bari kumwe n'amadubu, barabihorera, baraza n'ubundi baza barabinjirana. Ariko ico babakoreye igitangaza cyane, n'ubundi hari mu gace ka Mikenke barabarashe cyane, barahunga, barabishe, intumbi zari zinyanyagiye mu misozi za Kajoritizo ntizibagwa. Ikindi cyabayeho nuko umwanzi yaje afite ibikoresho byose, yari azi ko ari buze gufata Mikenke kugira ngo noneho ahakabe, ahagenge, noneho abone uburyo azaza atera aturutse Mikenke, atere Minembwe nayo yayifate. Tubabwire ko umuntu Ekenge ariwe Colonel hariya, ari muri abace bya Point Zero, niwe ukunze n'umuntu afatanyije n'abarundi na FDLR n'ubundi n'abandi bafatanya bikorwa babo, baje n'ubundi bafite gahunda yo gufata Mikenke. Ariko intare za Sarambwe zari ziza amakuru ko ziri buze gutegwa, baraba standby, bararabogeje imbunde, bakaba udutopu twose, bakaba ibibira byose. Umwanzi n'ubundi aza arabinjirana, ariko icyo bamukoreye tazakibagirwa nubwo batazabumva, ariko by'ukuri yahaboneye ikintu kitarabaho. Hagisubiyeyo imbagwa, ibikoresho byasubiyeyo. Twavuga ko ari ntabyo, kuko umusirikare barimo murasa agasiga imbunda. Uwagize ibahati wahurukanye za magazine cyangwa za mbugita zabo bazabajana, ariko izindi hafi ya zose barazisigaranye, imbunda zikomeye, amasasu, ndetse n'ibindi bitandukanye, za sora barazisize. Ikikwereka ko umuntu yaje afite gahunda, nuko azaza n'ubundi afite za sora n'ibindi bikoresho. Yaje gusubira inyuma, arahunga. Ubu hayashize iminsi batagaruka, ariko iki gitondo uyu munsi umwanzi yaje aragaruka kandi aza gutera. Umwanzi yaduyi yaturutse mu irembo ry'abatuganyi no kuri Apedic. Ni ukuvuga ngo aya masaha intambara iracyarimo, ariko amakuru twabashe kumenya nuko umwanzi yakitse intege. Umwanzi akomeje, yahunze, bamwirukanye ngo baramugenguye. Aya masaha amakuru twabashe kuvuga ngo bamwuriye mu mutwe neza, baramwuriye, bari kumwirukana umwanzi, kandi umwanzi yawumiye, ndetse atangiye kuva no mu ndake zabo, bari guhunga. Ni ukuvuga ngo mu bice bitandukanye muri Kivogerwa ni hafi hariya Mikenke, aho naho hose iyi ntambara yahageze. Ariko amakuru twabashe kumenya nuko aya masaha umwanzi abashe guhunga. Yateye mu gitondo kare cyane, mu gitondo mu gicuku kabisa, aza atera afite nyine gahunda yo kuvuga ngo arafata Mikenke, ariko byarabananiye. Babigerageje inshuro zitagira umubare, bagerageje gufata Mikenke birabananira.
ni kwa kundi batazabaheba, ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu umwanzi yahunze. Ingabo ziri hariya tubabwiza ukuri, hariya ingabo ziri hariya mu Mikenke ntizisanzwe. Ingabo ziri mu Mikenke n'ingabo ziri mu Rugezi mu by'ukuri ni ba mudahusha, ni ba mudahusha, bafite za mbunda za kabuhariwe, aho umuntu aza bamureba bakamujumera bashaka gufata kurasa ugutwi bakakurasa, bashaka kurasa izuru bakarirasa, bashaka kurasa gusa amenyo gusa akajanjagura bakayarasa. Abo basirikare nibo bari hariya mu Mikenke na Rugezi. Babwiye abayobozi rero bati ntimubwire ikibazo cyacu, twebwe twihagazeho, tumeze neza, duhagaze bwuma, imbunda turazifite za kabuhariwe za mudahusha arabasinepa. Ni ukuvuga ngo umwanzi bagapfa kubona umwanzi gusa bamubonye gusa ntaba kibacitse. Kugeza ubu ngubu n'ubundi umwanzi bamwirukanye yahunze, kandi by'ukuri turashima Imana ko umwanzi yahunze. N'ubundi nta gahunda baba bafite yo kuza gufata Mikenke, ni ukuza gusa berekane ko baje mu ntambara, bacokoze barasa amasaha 3, 4, 5 bisubirira iyo bavuye. Kugeza ubu ngubu umwanzi yasubiyeyo yahunze, tunabishimira n'Imana. Dusubire muri Rugezi. Muri Rugezi naho barabyutse, bungeri bashije n'undi kuragira n'undi kuzukiza barakama, abandi inka zirahuka, ndetse n'abantu baturage muri rusange bari gukora imirimo isanzwe. Abaje guhinga bagahinga, ndetse n'ibindi bikorwa biri gukorwa nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri turashimana ko mu Rugezi n'ubu haratuje, ariko iminsi yashize umwanzi nawe yarakutitse cyane. Kuko twababwiye mu Rugezi, umwanzi yaje mu Rugezi azi ko nta twirwaneho iri hariya muri Rugezi, kubera ko n'ubundi bari babarashe ho drone hariya muri Rugezi, barashe drone ihitana abaturage. Ariko n'ubundi FRDC cyangwa abakuru babo bababwira ko drone zabo ziri kugenda zifata amashusho zigafata ubusa, nta twirwaneho uri muri Rugezi. Kugeza ubu ngubu ati mwebwe mugende mutere Rugezi nta muntu urimo. Rero mu by'ukuri ico gihe baraza, bamaze kuza twirwaneho tubabwire ko uko ibayeho muri Rugezi, twababwira amakuru yose, ni amakuru y'igisirikare. Uburyo ibayeho hariya muri Rugezi ni uburyo butangaje. Ntiwapfa kubona umusirikare, ntiwapfa kubona aho ari, nubwo drone yabije imeze ite ntiyababona. Umwanzi yaraje yarakutitse cyane muri Rugezi, yantambara yabaye muri Rugezi, amakuru nimwize muyamenya. Umwanzi yaraje arangije kuza, baramwihora baramubona, ndetse bababeshesha n'inka barazishira ku musozi. Abamaye baravuga ati yo, uziko babantu koko basize n'inka, uziko nta muturage ubwihari. Ariko akaba bamwe bagifite amakenga ati abantu ntituza tubizera, abantu nabateka mutwe, titwobizijana kujana tugenda. Ariko bamwe bafite ubwoba n'ubundi bwo gukomeza kwigira imbere. Ariko baravuga ati dore n'inka, murabizi ko abamayimayi n'inka murabizi n'inyama murabizi anamerwe bagira. Barangije n'ubundi bamaze kugera, barakomeza baje imbere, begera za nka bazigeraho. Ariko n'ubundi bya bibira bagiye bavogera bacamo byose twirwaneho yari birimo yabikabye, bategereje n'ubundi oda ya nyuma yo kuvuga ngo wowe uri inyuma n'wowe uri imbere, mutangize urugamba, mukubite umwanzi, mukubite amatope, mukubite aduyi. Niko kubarasa. Mu by'ukuri hasubiyeyo imbagwa, barabarashe cyane. Ibikoresho mu by'ukuri ubu ngubu tubabwiza ukuri kw'Imana, twirwaneho nta kibazo ifite cy'ibikoresho mu misozi miremire. Ibikoresho barabibonye ku bwinshi, kiba gifite impungenge z'ibikoresho, kubera ko bari mu kuza bagemuye ibikoresho muri rusange, bari mu kuza bagemuye ibikoresho umunsi ku munsi, umunota ku munota. Ngaye nguko Rugezi, ariko n'ubundi yawumiye, nubwo batazabagira gute, nubwo batazabumva, ariko kugeza ubu ngubu umwanzi yasubiyeyo, kandi mu Rugezi haratuje nta kibazo. Santere ya Minembwe nabo nuko barabyutse n'amahoro. Abagiye guhinga baje guhinga, abaje kuragira baraje kuragira, ndetse n'abanyeshuri bagiye ku ishuri. Yewe n'ukuri bimeze neza muri santere ya Minembwe, ni amahoro, kandi turashimana ko iho hari agahenge kabisa, ni amahoro muri rusange. Muco hagati nabo ni amahoro, nta kibazo. Hose abasirikare bameze neza,
rwose ni amahoro muri ka gace co hagati. Tuze kugaruka n'ubundi Inondo ya Bijombo. Inondo ya Bijombo nabo bavyutse ni amahoro, bameze neza, nabo bagiye mu mirimo isanzwe, baje guhinga, baja kw'ishuri ndetse n'indi mirimo itandukanye biri gukorwa nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri turashima Imana ko nabo bafite agahenge gatoya k'iminsi mikeya kuvaho n'ubundi bagira amakimbirane aho bicaga wa musore bakubise bakamwica, akaza kuba n'ubundi mwuka utari meze neza muri ka gace ka Bijombo, mihana ikikije Bijombo, ndetse bakaza n'ubundi gushira amaka hariya muri mihana ari Gahuna, Mugeti ndetse na Muramza no Kwirango. Aho hose umwanzi yagiye yashira amaka mu mihana, biza kubangamira abaturage bari muri ya mihana. Ariko mu by'ukuri turashima Imana ko yenda kihaganye nubwo bari kumwe, ariko mu by'ukuri ntibaratangira kubahohotera. Tunasaba Imana ngo izabarinde uriya murundi uri hariya, kandi ibyo byose byagiye biterwa n'umugabo bita Murigantama uri muri hariya muri Bijombo, ababwira ati bakandamize n'ubundi nti turi kumwe. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, kandi tunashima ko mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi. Tunagaruka n'ubundi muri Uvira, tugaruka muri Uvira nabo babyutse neza, gusa haracyari wa mwuka utari mwiza wo myigaragambyo. Ahari ejo abayobozi birukanye abanyeshuri kuva ku mashuri, bakavuga ati muve ku mashuri, ushaka ubuzima, udashaka ubuzima asubire ku ishuri. Ariko umuntu n'ubundi ushaka amahoro n'ubuzima ntiyongeye kuja ku ishuri mpaka General Gasita asubiye iwabo mu Rwanda, cyangwa akaja i Kinshasa cyangwa akaja i Burundi, hagati aho muri aho hombi. Ejo mwabonye abanyeshuri bavuye mu bigo by'amashuri bahunga birukanka, babirukanye bazarendo, babirukanye mwebwe ntabwo dushaka ko muja ku ishuri mpaka uyu infiltré Gasita asubiye iyo yavuye. Tubabwire ko uyu Gasita amakuru yakomeje gucicikana avuga ko Gasita yavuye muri Uvira, ariko amakuru twabashije gutohoza hirya no hino nuko uyu Gasita akiri muri Uvira. Ane makuru twabashije gukurura, uyu mugabo bita Gasita acari muri Uvira, nimwe akicishe kandi aracunzwe bimwe bikomeye n'abarundi n'ikindi gice kimwe ca FARDC. Hari FARDC nayo iri inyuma y'imyigaragambyo iri kubera muri Uvira, itewe n'aba bazarendo ndetse n'abaturage, ituma n'ubundi abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo. Tubabwire ko mu kiganiro umugabo umwe w'umuzarendo yakoze ejo, yavuze ko uyu General Gasita bamushinja ibyaha byinshi, nubwo yaba ari umunyamurenge ariko bamushinja ibyaha byinshi, ngo uyu mugabo ngo yahinduye izina, ngo mbere ngo yitwaga ngo Shitani, ngo yakoze ubwicanyi muri za Makobora, ngo n'ubundi ngo aza kurihindura, ngo mbere yayitwaga ngo Afande Shitani, ngo uyu munsi ngo yitwa ngo General Gasita, ngo yahinduye izina, ngo baramuzi ngo kuva kera, ngo yakoze ubwicanyi, ngo yishigiye yica abantu mu duce dutandukanye. Rero uyu muntu tumushaka muri Uvira, kandi n'umu infiltré n'umunyarwanda, n'umugambanyi, yatumye Uvira Goma ifatwa, atuma Bukavu ifatwa. Rero turasaba ko n'ubundi yava muri Uvira agasubira muri Bujumbura. Ngaho nk'uko uko bimeze, ariko n'ubundi bakomeje kumwamagana, bakomeje kumuvuga ngo asubireyo, ariko nawe ntabyemera, ndetse na FARDC iravuga ngo uyu ni umusirikare wacu utagomba gusubira inyuma. Kandi General Gasita nava muri Uvira bizaba byerekanye ko atsinzwe, bizaba byerekanye ko leta ya Kinshasa nta mbaraga ifite. Rero niyo mpamvu bakomeje kumukomeraho kugira ngo n'ubundi leta ya Kinshasa ntigaragaze intege nkeya n'ubundi zabo. Rero Gasita ntarava muri Uvira, baracarimo ubundi bakomeje kumwamagana umunsi ku munsi abazarendo, ariko ntarava muri Uvira. Turacyategereje finale w'umuzarendo n'umu FARDC, uzatsinda undi n'uzaguma muri Uvira, kubera ko abazarendo bavuze ati tuzashigara ko
uyu mujenerali Gasita avuye muri Uvira. Ngaho ko ya Uvira, andi makuru twabasha kumenya nuko aha ejo muri Kinshasa habaye n'ubundi umukino wabereye muri Stade de Martyrs, ariko nyuma yabwo igihugu cya Congo kiza gukubitwa ibitego 3-2. Nyuma yabwo abafana baza n'ubundi gukora nk'icyo bita imyigaragambyo ari inyuma ya stade ndetse n'imbere ya stade. Intebe za stade zose baza kuzibomora cyangwa kuzikuramo bazikwiza muri stade. Uru ni uruhombo rukomeye cyane kuri leta ya Kinshasa, kubera ko abafana bagize umujinya cyane, barababaye cyane uburyo Kinshasa cyangwa Congo yakubise ibitego 3 kandi ariyo yabanje ibitego 2-0. Senegal iza kubyishura ndetse ibongezaho n'ikindi. Senegal itana intsinzi iwabo mu gihugu cyabo cya Senegal. Congo isigara iririra mu myotsi, ndetse kugeza ubu ngubu abafana bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane muri Kinshasa, baterana amabuye na polisi, ndetse babomora intebe za stade n'imiryango n'ibindi bikoresho byo muri stade. Kugeza ubu ngubu ntibabyumva. Hari utuntu twinshi twagiye tugaragaza urwa rwango n'undi bakomeza kwanga ubwoko cyane cyane bw'abanyamurenge muri Congo. Bavuga ko n'ubundi umuntu sifuzi wasifuye ko ari umunyarwanda, ngo niyo mpamvu batsinzwe. Ti rero ngo mufite ngo ni murumuna wa Gasita General wasifuye. Abandi bakavuga ati ni u Rwanda rwabagambaniye gutsindwa. Ibi byose ni amagambo y'Abakongomani bakomeje n'ubundi kugaragaza mu cy'urwango mu gihugu cya Congo. So rero ni amakuru tubafitiye uyu munsi y'iki gitondo. Wowe utakora subscribe ikore kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu ku gihe. Katubashimiye mukomeje kutwereka urukundo rwanyu umunsi ku munsi. Andi makuru arambuye taza kwagezaho umugoroba, yari incamake y'igitondo, ariko mu by'ukuri uyu munsi umukenke imirwano yabyukiye, kandi turizera ko bibuze kurangira amahoro. Tuza kubabwira amakuru urambuye mu mugoroba, ariko nayo ngayo y'iki gitondo. Murakoze mukomeze bigiye byiza, muhaye muronke, murakoze cyane.